کیا کرنے سوزے خدیجہ الکبریٰ حضور علیہ السلام مالس سوئی مگر امساد مائسرہ ابو بکر صدیق تبیو جناب محمد یم گئے یہودین ہنس عید وشن خطر کت یہیدس عبادت گاہ سنت عید گاہ سنت تم پت امساد زنجیر آئی پانے بسید معلوم کرو دو بگیو تھی آخری زمانو نبی یور آئیتی تت کیا واسن زنجیر پانے بول ہم پس اس کرسید بنرید مائی سرحان کس تاجدار علیہ السلام یہ دراو تاجدار علیہ السلام پروردگارن کیا جو ہوا سکو تیمی آئی کا شٹھنڈ یہ میں آئی سوال پر آرام فرما گا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھی ٹھنڈ گئی زر تاجدار اس کا نندر پہنے ملک شام سالر یہ لی چشم کھلائی تو نظرن تل کیا گا سیو مکہ معظم تبھی آئی سب جو یور اس تاجدار ملکی شام پر پاکر واپس قسم کو توس مکس مز قصص استقبال ازرامز حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پنڈین یمن لونڈی اندر دمنس مشباسن کستان چھوڑ تائمہ ہیچو کی پرسنائی تو بس آنند اشباسن یشو محمد دمنک مشر باسن کہ اگر یہ سوئی اوس تو یہ کرو گا یہ برونٹ پر تاجدار اوس امکر سائنے ووڈی یہ تاجدار سوئی اس انسان دسم سوڑ میسر انسان خدیجہ الکبریٰ تو یہ سوئی تھی کر بطوری گفٹ انعام دیتو کی کمیس جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر وہ تاجدار علیہ السلام واپس پڑھ کر ابو طالب سنگا گو حض تکبت زبری کیا دو ابو طالب حضور علیہ السلام اس دبنس سگو کام کرنے خدیجاز گستے میں سے پانون اجرت حدیع رقم ان پت گو تاجدار علیہ السلام یہ کے مسے شوڑ خدیجاز خدیجان کیا ورس دبن محمد چشین نکاح کرن مگر 500 دیناروں سے اگر میون مانیت مکس مالدار اب خواتین مکس اندر رئیس اب خواتین مگر تیمس مشوی اک سکیا ہو سس مونڈ خاتون چیز اگر سے یسک چون نکاح کرو اشارت نوسی نکو پیغام دیون کاس تاجدار علیہ السلام مگر با حیا با شرم با اخلاق نرم طبیعتو کو جناب رحمت اللہ تاجدار علیہ السلام یا ودن واپس ہم پتوٹ ابو طالب استش دبن اتا قبرت سکیا چکی ہوتا دبن بگوی اس پانی مزور ہے خاطر خدیجہ تیم لوگ تین باتی فلسفہ والن لگو حیات باؤس یہ شاہی ورائی امساد الوئی تاجدار علیہ السلام نکاح چکرن پیغام چنیون نکوکس حضرت خدیجہ بولو کے لیے تی بیدارو جو پیغام چی نکوک دیون خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب خدیجہ الکبریٰ دبنائی خدیجہ الکبریٰ بنتے شیعہ پنیس پترس البار سن پتا دبنا نمیشن تمر پتا کہ وین اگر توی رشت منگل خاطریو میانین کرکل لگی پتا تم کرن ضرور میون نکاح جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ واپس ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہاد کا سی مشور کرن یہ شہاد کا سی مشور کرن فرماوتا پیو واجب سیدنا یارگار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کیا یہ اول پہتے یار سرنس نبی تاجدارس روز یارگارا علی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماون امس ابو طالب است آتکاس دکن آتکا توی شو میں باسن کیا تائی مشہور کرن میں وہ تو توی کیا مشہور جو کرن دبنس اشیت کوٹ
نکھوک پیغام دیون کس وہی شو یادی تھا حضرت خدیجہ دل تب نشی نکھوک پیغام دیون محمد خدیجہ دل کبرا سن خواہش خدیجہ دل کبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن خواہش بکرہ توجس محمد سن نگار یون وطیا نگار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبن ابو طالب تی کیا سوچن اچھن مشور کرنے ضرورت بار بار چھنی یم رشت میالن جل جل کرو محمد اس کرو نکاح کمی سے دبک مگر آئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایم ساتن کیا اس مسمزے کہت سولی اس نا مسمزے تاوی سوزوکنا حضور علیہ السلام مزور کرنے خاطر خدیجہ تا کہت سولی اس مسمز دبنو یاری کار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسا کرا محمد سننے قائم اس خدیجہ الکبرا سے مگر وائی کہت سولی آشن اشتی ناشن مالو دولتی موجود اشتی ناشنو کس رقم موجود یہ میں آئی اس نکاح کراؤ حضور علیہ السلام حضرت خدیجہ الکبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دبن ورطی کیا شیود برن نبی صدیق گوڑنی کس خاندرس یوتا رقم لائے سو رقم لائے پانے جناب ابو بکر صدیق گوڑنی کس نکاح سے استائی دارس پونسلو خرچی لے سکیم لو ایائی دارن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم ساتن وی پانوان رشت برابر گو وی چھن نکاح کرن دائی دارس کے مسئل خدیجہ الکبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یم ساتن وی نکاح سمجھو یم ساتن وی بارات حج سوئلس دائی دارس گسن یم ساتن وی کائنات کس نبیس اے مارال پنیت نیرن خدیجہ الکبرا سنگر ون سمیان ٹاچن زودے یہ میرس جوانس خاندر آزر یہ میرس بائیس خاندر آزر ون سمیان رود والی چشم ودے ون سکوی کا لباس پانے خطر نویانن چنازہ لباسن بیٹ لباسن پلون بیٹ پلون بوٹن بیٹ بوٹن مگر یم ساتن سوینس نبیس خدیجہ الکبرا سنگر گسون مہراز بنت میرس نبیس نا اوشن تم ساتن پنی خاطر لباس آئی تیز غربت تیز غربت تائی دارس شگزر مہراز بنت مگر لباسینا کائنات کے سردارس لباسینا کائنات کے غمخارس وائی آسمان کیوں ملائکو تلور ودن دبک یزن رحمتا للعالمین شو یزن کائنات سردار شو یہ قدر خداین کائنات بنو یہ قدر خداین دنیا بنو آش تمسی نیرون مہراز بنت مگر امس تائیدار شن پنی خاطر میان نبی سوچن نبن بانا مہراز بنت چینیرون گلک مہراز شی بنون یہ دے مہرازن کم کم لباس آزن علی شان لباس آزن لگت مگر پانو سنا چین لباس ہے آسیے پنن مولت موش آسیے پنن بینر آسیے عبداللہ زندائی آسیے آمینہ زندائی کینت کیا کریا چانی بابت مگر پنس اولاد از دیہان پڑگی تاون کے وائی ودر چکائی ناتو سردار ودر چکائی ناتو گمخار دبن بانو ور پشرار خدایس ور پنیر مہراز بن تمی آئے بگس خدیجہ الکبرا سنگر ہمی آئے دبن تائیدار القرآن مہراز بنک نیرون تائن گئی درواز از دستک اور چاو ابو بکر صدیق دبن ون بیان یارو کیا تانیا شیرون مطمئن خاطر ون بیانی قطر کیا خیانت ون کیا چی گفن مطمئن یارو نظر بیا
بکر صدیق سنیر دپن میانی نبی سود مائی آزے ماراز بنیت چوی نیرون آزے آمینہ سنس خان مولس ماراز بنیت نیرون مگر لباسینا میرس امس تائیدارس دپن ابو بکر تراو خوکن کتا ورچے کیا ورچ میانی خطر دپن میوز گئی اکوئی نو لباس یہ تو انم چانی بابت یا رسول اللہ آز نحل لباس میون لائر وفاداری وش یارگار کمی آئی کرن وفاداری وش کمی آئی یار کرن نبن دائیدارس یوزن خرچی گوڑنی کس نکاس لئی سکیم لش ابو بکر صدیق دائیدارن گوڑنی کس نکاس یوز لباس لوگن سن لباس ان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم سادن وڑی رادت ونچ سانس نبی اسلیم ماراز ونس خدیجت الکبرى رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنس گرس من دپن اماما مینس نبی سرناز اس پر سجاونا یا امامام سجاونا ون سمیان تاج بزرگ زوانی یل چونس نشیس یل چونس فرزدس نکاح کرن یل امس ماراز بینت آسن نیرن یل نیرن وقت توتی دیوانا آلاو حتی میانی ماجی کری دوالو دپس نیچو دراوی ماراز مینس مالس کری دوالو دپس نیچو دراوی ماراز بینت بائی ہما توتی پنس مالس اجازت بائی ہما توتی پنی ماج رخصت مگر یل سانس نبیس ماراز بینت نیرون نشموی زند نشموی زند دپن دائیدارن یود نیرون کرک دسل مین موجی لجیا مین زو لجیا مین میویا میون زو بلائی اچانی قبر یت قبر مز آرام فرماشم میانی مالو ونما یازو تحت قبر یت قبر مز آرام فرماشم آزاد دود خان مور مہراز بنی آز کسو گئی نبی اجازت آز کسو گئی اجازت ماج میا اجازت موچین مالس میا اجازت موچین دبن ددرائی شو ودن کائنات گو نبی ودن کگاتش کائنات یہ سردار سنین آتی دارائی دبن دبن پانین پاپ آئی دبن 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 رات چپی لجیا پانین پاپ میانی محمدو زود میا میانی محمدو ادا لجیا می مکوٹ میانی محمدو مہراز بنیت چویانی ارون ماجی ہریادن صدو نیا میانی گبرو مال سریادن صدو نیا میانی خان مالو ادا شوین موزن ادا شین موزن ودا پانین پوپا لگی رات چپل ودا پانین پوپا لگی بلائی نیرو نیرو باچ سے رخصت دیوان آمینا سن بدل باچ سے رخصت دیوان پنیس محل سن عبداللہ سن بدل بوس کرنس سرناس بوس دیتنس پیشان مبارگس دپن اکوی آلو چل مینس دائیدار سنین دپن وائی عبدالمطلب میانی بڑ بابو تلائی نیبر نیردو میرا چنوسو لالمت لایوسو کران میری آٹھ وری پد سے پرورش کرد میانی بڑ بابو پروردگار اندر آیت نازل دمنس والا میانی ندبانی زکای چوک یود ودن زکای چوک یود ودن یود دشمانی مبارکو تدرائی اشتاون واما سائل فلا تنهر دپن میانی نبی سواد مائی ادو چوک یتیم وان می دنیا زا یتیمی ہن موصول گسن دایلت شو خداین دایلت جنس خداین ہمی آیت ونمز اکشنس تمسایت ونمز یم ساتن مینس نبیس پانو سر مبارک پنی ماجی
مبارکس مروس دبنس میان محمد بہت لگئی موج بلائی بہت راوا یاراو دبن خدای آخر شموی موجی تراو تام ساراو دبن یا مامنار نبی سنس ایت نبی یام دائیدارن امس آمنا سنس خوش مبارکس مرارام درو دائیدارن دل آمنا دل پنن دست مبارک یترنون دائیدار سر مبارکس دبن میان محمد لجیا پنن موج بلائی کائناتا کئی فقر نماز پر نبی تر جانانس چھت جنم ددمت امی آمنار یم ساتن مقام ابواب ازمد انتقال کر میون نبی آلو دیور دبن موجی تھودوت مین مور مگر گوبی ندا گئی خدای سندر بدبن ولا متا کرد یم سماج آلو یم سماج آلو چک کرد ام ماجا کرنی یم دنیا مز انتقال انا للہ وإنا إليه راجعون أكشف خدايا أن صادر ونمت بيونس تن صادر يم صادر خديجة الكبرى مهراز بنت داو جناب محمد صلى الله عليه وسلم ونيس خرجي گۄڈنیٚتھ لٔج نبی سٕنٛدِس نِکاح سۄ کٔمۍ لٔج یُس نبیَن گۄڈنِکۍ دۄہ خانٛدرٕکۍ دۄہ لباس لوگُن سُہ کٔمۍ یُس وفادٲری کریا بیٚیہِ کانٛہہ پروردگارا یِہوٚے نبی سُنٛد امامت رسول پروردگارا کرکھ نا سٲنِس نارس خدایا انت سٲنِس دٔرمہِ دِلدار پروردگار عالمیٖنا کر تہٕ سٲنِس نارس پروردگار عالمیٖنا سٲنۍ ہم کم کر دور سانہِ پریشٲنی کر دور کھڑا گژھو اختتامی وقت چھُ